thir tu zong zong te zavain chwai buk le vek cheu ni voin hi ni som ni pariat thanga sang ni som ni panga ania voina hianin kan district council a kan lenga ka le na chana po kha thil dang kha ani lo va chu report toy kha karon pe don ani le voina kan district council a ka le na chana chu me ni thum sang ni som ni panga khanin RTI Act online mangkhanin kan MDC za om tak tak te fund an man na kha ka zota hey tuni ni som ni pariat ani to a rei to wangin nge chanchin tin ka han zota chu mi chung chang chu voina hianin ka report toy te ha karon pedona ti chuanin RTI India khwale tui Indian citizen mo tu po khanin thil riat chian du anei kha chuanin RTI mangkhanin zona kha zo thei rang ania tiang chuanin SPIO antita kan chana khanin kan lungoi lo ni kha chuanin nge DAA hena khanin first appeal kha kan thelu thaya ti chuanin a chan dana kan la lungoi lo cheu ni kha chuanin Mizoram Information Commission hena khanin second appeal antile ta khanin kan lungoi lo na kha kan thlen le thei ta ni chung tiang vel chu ani ta ti chuanin RTI manga thil kan hriat du kan zo sim hianin thakhat chungin ni som thum chungin ti ani ta ni som thum chungin chan kha kan hu ngei tur ti khani ta ma se hei ke hi me ni thum khanin zo na kha ka zo ta ma se thakhat ala thling lo dewa ti chuan a rei to wang khanin voina district council a ka han kala kan district council officer te bia kan nuam khop maya hei me ni thum khanin RTI mang khanin zo na hi karon zo ta ange om ziale thil om da na hi ka ti khanin ka izo na kha kan lo mu ma se system a hian kan login thei tlat lo maya ti thu khamin sila ani chuanin offline in ka zot le mai don mi ka ti nangma thu lom offline ai du pon zo thei thawe an ti khanin voina offline mang khanin MDC fund man na kha ka han zot vele kha ania ange MDC fund man na hi riat ve sim hi ka duwa MDC kan district council kan politician thi an fele maya an bial chung ta nian na hian thok na sa don ti hi ka chiang reng maya an na thona munte le MDC fund en zat nge an nei an tram khat chunga hian MDC pakhat hianin fund en zat nge anei ti de po kha shelo tam takan ma mo mi pui chen khat po hianin MDC in fund an lo nei ni mo ti tok tol te po kha kan ma an mo lu tu khran chuang lawa heng tiang konga te po hian RTI man kan man dan konga te po hianin nge kan shil hriat na ni ta se nge sarkar thila enge mo thil hriat du kan na yang chi sim kha chu RTI mang hianin azo vek theini mo nge chu ta po chuanin RTI manga zo na izo kha SPIO khanin alo receipt don ta lo dong don ta khanin izo na an lo chan da na che khanin ilung oi lo ni chuanin DAA hena khanin first appeal an di ta khanin I appeal le theita chuta ila lung oi le lo phone ni chuanin Mizoram Information Commission hena khanin second appeal an ti le ta chuta po chuanin ala appeal le theini mo chung tiang vel chuani ta ti chuanin kan district council kan district office kan district council office a ka han lenga staff dan fel khop maya bia kan nuam maya ne khanin voina zona te po kan han zot thale nia offline mangin hun kha du rei deu dona chan chu MDC som ni panga te kha fan an nei zat le an ha thona mun zong zong kha ka zo chua vek dona wang khanin hun na du rei dona chu kan hak sam manga alo chua huna kan publish sang kan publish vek dona ne vain tu biala nge tu eng bial hian nge fan man mang thaber ti te po kha kan the chau tura te po ngai tai la
a tho me ti chuanin MDC fan man na ka zo na chana hi ami mal hian tu mai ka holo sim sima kan MDC zom tak tak te hi ange an fan man na le an fan an nei za ta kha ka riat du wanga zo chau kha kan mi mal in huat nang chi kha om lo ni tin India khwale tui kan ni chuanin heng tiang MDC te MLA te fan an man na hi kan riat ve tur po ni mo MDC ni wangte mo MLA ni wangot kanin kan hlau tur ni lo RTI mangin an na thole ange an na tho na ang chi sim sim ka chu RTI mang kanin kan zo chuak vek thei ni mo chu kan chan vo ani mo India khwale tui Indian citizen kan ni kha chuanin kan chan vo ve sim sim kha ni ti te po kha kan riat thar le kha poimo don khop maya chuanin RTI manga ka zo na chu tu na tang hianin reilo te thakhat ni som thum chung hianin zo na khan pei fel man tura te po ngai tai la ka hak hlel to khop maya tu te po hianin zo du kan district council kal dana te po hianin zo du tam takin nein karinga na lak chung changa ani emo emma reng zat ngen lak ti te po kha zo du tam takin nein karinga kang tiang te po kha enge zo du kan om ni kha chun azo thei ani in thla hun chi ani lova RTI om na chana chu right to information kha nia information kha kan du ni kha chuanin adil thei zel ani le ka ti zong kha vana ta na video kan siam thei chu ni le phot ta se ni danga video thar dang ngai gain mole theu don ni bye bye vek ule